Još čekam žena. Najbolje je bilo da se na dnu njive predstavi. Po znanju i zvanju pravi Jelenković. Po obrazovanju vekari gospodin i sitni Habac. Trenutno sam neraspoređen na radno mjesto savjetnik za narodna, nacionalna i seksualna pitanja za nadzemlje, podzemlje i sredozemlje. Vis-a-vis zanimanja. Toplo se, gospodo, preporučujem kao pouzdan svjedok na sudovima u svim vrstama sukoba, sporova, nesporazuma, tužbi i pritužbi. Sve znam. Sve sam vidio i sve čuo. Na svoje oči i na svoje uši. Samo recite šta treba da kažem pod zakljetvom istinito i uvjerljivo laže. Gospodo, toplo se preporučujem i kao vjerni glasač na svim vrstama izbora. Po ubjeđenju sam simpatizer vladajuće stranke i mogu pribaviti potpise svi mrtvi, neživi, poluživi i neživi glasača sa područja Latinice, Čirilice i Glagoljice. Pomoću moje pomoznane tepsija možete dobiti original lažne papire za sve vrste zanata, autoškole, motore, bicikle, cekulare, autobuse, proteze, ronjenje i letenje, a također dajem i dobro sačuvana polovna uvjerenja o svim bolestima, ratnim zaslugama, umiranju, ranjavanju, rođenju, krštenju, nekažnjavanju, ženedbi ili razdavi. Gospod, samo gospodin Ljuzgo, Sib Ljuzge, takozvanog, ima sve papire za svaku zgodu i svaku prigodu. I po tvoju dva trebate
bračnog partnera za strano državljanstvo. Nema problema, evo. Udajem, ženim, razvodim, podvodim, nadvodim, izvodim, sve živo. Za mrvicu vaše sreće, bljuzgin sin bljuzgo, u akciju kreće. Za dinar, dolar, marku, euro, prodajem i preprodajem željezare, cementare, rudnike, a također posredujem pri kupovini tekstilne, prehrambene i duvanske industrije. Gospoda, posjedujem sve prevarantske moći. Samo bljuzginog sina bljuzgu pozovite i on će brže od telegrama doći. Jer ja sam se na čarši Evrike i na faktinskim školama školovu i pratim sva zbivanja u svijetu na polju biznesa i zato sam tako uspješan i napredan. Jednom riječu, tako rekuć, da sam ja inženjer za sve vrste savjeta. A na primjer, moj čača Drugo, tako zvani, on je bio umjetnik i savjetnik samo u otuđivanju domaćih kokoša iz domaćih tuđih kokošinjaca. On je patentirao, zaštitio i razradio fintu za brzo, tihu i bezbolno izvlačenje iz kokošinjaca sve vrste peljane, to jest pilića i pipilića, horoza i horočića, koka i kokica i svi drugi ostali pernatih ptica. On bi se pod okriljem noći tiho prešumio u tuđi dvorište javliju. I ona tiho, bešumno zapišu ruke. Što? Pa zato jer je to djelovalo na kokoške psihološki, koje su mislile da im je gada ustao ujutru predzoru da se popiša i protegne i nisu zakokodakale glasno u pomoć. Dakle, ptica je bila zapišala, samo da se razumijem. Moj čača Bruno je bio pošten i humanitaran lov. On bi tek kad umrni išao nešto maznuti. E sad je ta njegova tehnika i vještina zapišavanja prešla i prerasla u pravi majstorluk za kenjavanje. Dakle, a u Fidežem vremenu pišanja, buongiorno vremenu sranja, jer današnji lopovi i havci nisu više sitni kokozi, ne, nego je to ugledna i čestita gospoda koja zaselje iza vrbonja na sve strane gdje god dođu. I po drugi dva, niko više ne krade po noći. Što se krade? Sad svi kradu u povijela dana. Jer jeboti lopova i lupeža ako se ne zna za njega. Što više madneš i čorneš, što si poznatiji. Što si poznatiji, to si priznatiji. A što si priznatiji, sve si kvalitetni kandidat za sve moguće i nemoguće partijske i stranačke liste. Da se moj čača Bljuzgo, tako zvani, sad digne iz zemlje, pa da vidi na šta je ovo sve izašlo. Kako ovo sve naopičke, odmah bi se vratio nazad. Pa on je bio, ljudi moji, ko Robin Hood. Kad nešto mrzni, a mrzni što jest, nema govora. On onda uzme malo sebi. I još malo. I možda još malo. A malo Boga ne dadne i kokoznoj sirotinji. Nek se nađe. I pod broj 2. Nema više pravih milirdira. Nema. Nekad se vratio mori na ovog lopu i lopu. Imao svoje ime i prezime, znao se ko je, šta je, čije, od koji je kuća. Pošteno. Pošteno lopu, poštena imenice. E sad imaš naše lopove, njihove lopove i ja namo njihove lopove. Pa naša televizija i naše novine ne pišu o našim i ne govori lopovima našim, nego o njihovim i ja namo njihovim. Naša policija po zakonu ganja i hapsi njihove i jednamo njihove lopove, a njihova policija ganja i hapsi naše lopove. Pa se onda nekako tako i narod posložio i složio. Neka nama naši lopova, eto vama vaši lopovi. Jer kada kradu naši, to i kad je kradu, nekako je lakše, a i ljepše.
Naši su naši. A ako ćemo pošteno, naši su i kulturniji nego vaši lopovi. Joj, ma što kaže jedna stara školovana kineska poslovica. Nema više pravi glitera i pravi lopova. Ovdje lopova sa čekićom, klještima, cicangama i ščakijom. Nema. Sad sve neki kompjuteri, neki laptopi, mobiteli. Ma da je meni još jednom vidjeti onog starinskog lopova, onog pravog, pravcatog lopova. Lopova kad treba lopov da izgleda. Kratke glave, nanugošišan, neobrijan, neumiren, nenaspavan, popackan, poflekan. A oni muškiljeve oči navr gore, one velike glave, pa samo ziljaju i šetaju na sve 4 strane. Iz aviona vidiš da je lopov jedan kroz jedan. Lopov, naravno ga privid kako fino izgleda. A ne ovi današnji, začešljani, nalickani, mirišu, napudericani, pobjeglani, zategnuti. Pa kad vodaju, mrdaju onim šotarama lijevo desno kuana, oni što bi ga ne daj Bože zavukli i mušku i žensku. Nema tu, burazeru moj, ni l od lopa. A da se u ovoj državi mene nešto pita. Dobro je bavlja, znam da me se ne pita. Ali da me se pita, ja bi sve te naše kulturne i uspješne lopove uhavstavio. Onda bi sve onako džutuvile u jedno posebno ministarstvo zaposlio. U stalni radni odnos. Davoli, dnevnice, šofere, limuzine, galgodatske i oni sve za jednostrane zemlje. Pa gore kradi, brate, i sve snage. Kradi od jutra do sutra. Za nas kradi. Za svoju državu kradi. Po zakonu radi i kradi. Pola sebi, pola nama. A pola valaja nama njima. A ne ovako kako je sad. Ovo ljudi neće na dobro izađu. O ništa ne valja. Sve samo sebi. Pa nije pošteno. Jer znate nešto. Država te škola, to je tako školu ti dala. Država ti dala šansu da hamlaš i kradeš i to kakvu šansu. A ti samo use, nase i podase. Nije pošteno. Meni je moj čača Ljubo pričao kakva je nekad milicija bila. Čim nešto madneš, on te čoke, uhav stavije i po potrebi nama. U današnje doba, to je malo drugčije, sad je to više ovako gospodski, drugarski, pošteno i demokratski. Današnji lopovi mogu na sve strane zasrati, mogu se svakom na glavu posrati, ali zakon je zakon. Polako. Pola i nek savuk, što bi rekao naš narod. Ima vremena dok se ne ispita, razvita, propita. Nije to ko nekad. Meni je moj čača Ljuzgo iskreno i pošteno svjedočio kako su oni vlasti, oni narod crnog, onog komunističkog onog sistema, kako su hantile i ugnjetavale jadnu radničku klasu. A znam, oni su njih na prefrigan način tjedali da sa sela siđu dole u gradove i da radi. I da zamisli ti, sami sebi kuće i stanove gradi. Davali im one kredite, im davali, sam da ne mogu mirno spavati. A vidi ove pokvarešćine, radnici, koji su radili u tim mrskim tvornicama i fabrikama, nisu smjeli ići pješke na posao, ne. Oni njima po njih, pred kuću im autobuse pošalju, potovali i gone se na posao. Pa su im onda zimi zagrijavali, a ljeti raslađivali one radne prostorije. Pa i molim te lijepo, svaki dan na pauzu slali da besplatno jedu kuhani topli obrok. A vidi ovog pasijaluka i ovog terora. Oni su radničku klasu svake godine na more slavi. Besplatno.
da se dole uče, pa kupe, sunčinu, plivaju. Pa su jednako ljude i zajebali i dali onu 13. platu. Od sebe! Pa besplatno zimca, pa besplatno liječenje, pa besplatno ljetovanje. Pa kako i nije bilo stid? Besplatno, besplatno, besplatno. Samo da ih ponize. Samo da ih ponize, evo vama besplatno, da se ko kokuzi i sirotnje osjeća. Nek je propuo onaj tamni, onaj nepošteni, neljudski, komunistički, sistem. A sad nam je svima svanulo. Sve imamo i ništa nam ne treba. Ono što nam treba, to nemamo jer je nema. Ali smo svi sretni koje djeca na tuđe. Svuda u nebesti, radost, veselje. Svi igramo, svi pjevamo, ama sve pjesma nijekud ne čuje. A meni, ljudi moji, pa ćemo pošteno. Nikad bolje ima, nikad. Sad se ova moja struka, ovo moje zanimanje ovog veka, evo, sve više i više cijeni. I sve više i više drugova traži. Ono je da je konkurencija nelojalna, velika i nepoštena. Ali smo mi mali, sitni lopovi, mi smo uvijek bili na cijeni. Nas uvijek traže, jer nas uvijek mogli i zatvoriti i nama ni sad tako treba. Na nama se je trenirala, vježbala, učila i podučavala kako ona milicija, tako i policija. E sad je to u ovoj demokraciji, da je to malo drugčije, mrvicu je to drugčije. Nas, male, sitne lopove, i da je uredno i redovno zatvaraju, nema govora, dok ove velike pošteno i dobro čuvaju. A da je ova država, prava pravna država, da je, ona bi i nama malim sitnim lopovima dala penzije, jel tako? Jer da nije nas, mali sitnih lopova, koga bi, molim te lijepo, ova milicija zatvarala? Koga bi marizala? Koga bi kažnjavala? Kažnjavala krivo parkiranje, krivi prolazak kroz krivo svjetlo na semaforu. Ama kad smo kod krivog, nemaš ti više, brate moj, ni krivih pjesama. Pa znam, svaki teferić, moj čača bi uzmo, tako zvani, kad bi se napio, a napio bi se svaki garant, on bi facoleni fulabrni i mjesec dana hapsa, gusa. Mu je bila noga košljiva, a leđa plava ko nebeska nebesa. Od čega? Pa od pendreka jebe. A što? Pa pjevo krivu pjesmu. Drugo, tete kupit ćemo Fiću, a Mercedes Anti Paveliću. E sad moraš, jarane moji, klincu pjevat krive pjesme. A jednom kad je bio trezan, a mislim da je nekoliko puta bio i trezan, on je meni tiho šapatom u 4 zida priču, tako ne čuje, o nastanku i postanku ovoga našega i vašega svijeta. Pa vam, neka davno neka, naši pradjedovi su bili Marsovci. Igor kod njih je bilo sve ku priči. Dokle god okom baci, što je bilo naše? Nešto nove tvoje, a ne, sve je bilo naše i samo naše. I pod broj 2, što je interesantno, gore kod njih, jer kad mogu skonta, šta će ovo raditi? Šta bi ja gore radio? Od koga ću krasno, ili samo od sebe krasno, jer ga ja, kad je sve naše. Naše su bile kuće i avije. Naše su bile rijeke, potoci, jezera. Naše su bile ledine i livade. Naše su bile i sve žene. I bedno sa djecom. Samo što mi muškarci nismo imali ruke, nek sam noge i čume dugačke koje su se vukle po prašini Marsovskoj.
Za njima smo mi, ščunama. Smo miješali vruć, katran i hladan beton za prav kuće. Ščunama smo pomagali ženama oko zimnicama. Miješali im onaj pekmet i jajvar. Pa smo onda sa čunama tucali urahe i vežbe. S čunama smo orali i kopali. S čunama smo i trnje vatali. I svi smo bili marsovci, svi. Dok jedne godine, tamo negdje iz dalekih nebesa, tamo negdje iz pizde materne, aj počet matorku, nema veze, ne puće grom u nas. I naši svi poispadaju i na zemlju s Marsa popadaju. Samo što je ovo bila najveća vojna svemirska tajna. Na cijelom svijetu i okolici. Pa zato su pobijeni Kennedy tražili gore po vacioni, po Marsu i mjesecu tražili slike i rodne listove naših pradjedova. Od najtežih golova, ovo je bila teža tajna, da je moj čača Bluzo, takozvani, knjigu, isto je to pročitu, od korica do korica, počpo i list, po list, pogotovo, da ne pane neprijatelji u šabe. I meni zapovedio i zaprijetio da ja ovo ne smijem nikom govoriti. I ja šutim kod olive. Nikome ja ovo ni dan danas ne govorim, a ovo što vama govorim, ovo samo malo jače šapće. I pod broj da, more biti da mi jesmo pak s Marsa. A svi mi znamo, jel, koje su dvije zemlje najjače i najbogatije na kugli zemaljskoj. A? Amerika i Rusija, jebem ga ja. Pa što? Jer su se nakljale i načapale. Pa pogledajte vi, ljudi moji, samo one njihove muzeje, one galerije. Nema šta nisu nanijeli i donijeli. Sa svih strana svijeta osvojili i prisvojili. Jer svi mi znamo, jel de, koliko nas je ovdje, nije nikog budala da ne zna. Što su se vodili ratovi, što se vode i što će se voditi. A ne ide jedna zemlja na drugu zemlju s traktorima i kombajnima, ne ide avionima i željeznim kamionima. Naime, šta sam ja htio objasniti, rastaviti kartu ili da otiče do ovih golemih tema? Ovako, ima već neko vrijeme, jedan izvjestan vremenski period, kako ja na sve strane svima, koga god znam i poznam, piše razne molbe, zamolnice, primjedbe i zahtjeve u ime svoga čačije Bljuzge, tako zvano, u ime svoje i u ime mojih malih kolega sitnih lopova. Mi tražimo da se naše zanimanje, mali sitni lopov, habac, zakonom zaštiti. I ustavom ako treba, i uđe, unese enciklopedije, sve debele knjige i đačke udžbenike, da je lopov čovjek, muški i muškara, a mora biti ženska žena, koji nešto matne, čopki i hapi, otuđi, zamrči, zavrne ili ukrade. Ali, na taj svoj plijen mora ponijeti samo ove svoje dvije ruke, pušteno. Tako moj čača Ljudbo mahnu dvije kokoške, po svaku ruku po jednu i hilja. Ja mogu ponijeti, ajmo reći, dva sitnija janjeta ili jedno manje tele, mislim, ako se nađe, ako ima na slobodnoj ponudu. Iz kući mogu maznuti televizor, stava suho meso. Iz radnje mogu maznuti, ali brzo uteći. Gaj pive, 2 šiše konjaka, šteku cigara. I pod broj 2, jedna vrlo važna napomena. Svaki pravi lopov, pošteni lopov, bježi na svojim vlastitim nogama, kroz tuđe vašće javlje i od alata ima četić za razdavot katanac i pravu, cliješta cicage za precikat žicu,
čak i da preleza ščik i konopa. Lopov koji bježi u auto i od alata ima pištolj i pušku, to, dragi si moj, nije lopov. Ne. To je razbojnik, a to je, priznaćete, golema i velika razlika. I to treba da stoji u svim enciklopedijama, na svim jezicima svijeta. A lopov, koji iz kancelarije, ubeda, čuje ovo sad, ofisa, pljačka i krade svoju jednu jedinu državu. To nije ni razbojnik, ni lopov, nek to je narodni izdajnik. I to treba da piše u svim zakonima i svim ustavima. Jer padaš, kud mi mali lopovi prođe, padnu ga na medvida što bi naš naredio. Kud prođu ovi razbojnici, ovi s puškama i pištoljima, tu posla imaju osiguravajući zavod. A kud prođu ovi treći, ovi iz kancelarija, ureda, ofisa, tu, jarane moj, više ni trava ne raste. Sve po pasu i obrste, nama malim sitnim zlokomima ni pravodnike ne ostavi. Po broju 2, da se razumijem, ne volim ja biti lopov. Ko voli biti lopov? Ono odmah, ljudi moji, ništa drugo raditi svoje dvije ruke. Pa zato sam se vala vrati školu, tako mi grahao. A kad bi ova država bila prava, pa nam napravila ako jedno lijepu zgradu, ko muzej, ko galeriju, onda mnogi djeca iz škole pa gledaju. Evo vam je, djeco, slika Nikole Tesle, on je napravio struju. Ovo vam je, djeco, slika Aleksandra Grahama Bella, on je napravio telefon. Ovo vam je, djeco, slika Aleksandra Gustava Eiffela, on je napravio Eiffelov toranj. Jesam i tada, a ovo vam je, djeco, slika Bljuzge takozvano. On je napravio ovo ovdje Bljuzgu svog sina i lopova i pokazuje im na mene i fino im govori i učeno uče. Kako ne voljam krasi. A ja tu sjedim, pa treba nešto i kažem. I to je to. Ma jest pravi, šta ti nema. A džabe sam ja pisao mnoge molbe i zamolnice, žaložao papira, ljudi moji. Ma niko te ne šljivi ni za suhu šivu, ne prolazi niko drugo. Ne drži vodi. Pa ja onda nešto kontam, pa skontam. Moj Bljuzgo, jesi ti budala, Ahmak i Barman. Pa ko će bila Bljuzgo, djecu iz škole, u muzeje svada lopovi gledaju i još im karte plaća, kad imaju na televiziji džaba. Svaki dan sve veći od većeg i sve ljepši od ljepšeg. I onda sam se vratio svojom voljom, bez pritisaka, sam se prošao na jedan izvjestan vremenski period Albanije i Klađa. Preko nekih ugledni ljudi uletim ja u dobar posao. Dobar. Naime, živio sam od pisanja pjesama ljubavnog karaktera. Pa ja tako u jednu svoju ekipicu, koja šverca po ovim pazarima, teferićima, prerima cijelima i drugim sličnim kulturnim manifestacijama. Malo prodaju šareno plastično cvijeće, balone i petarde, malo hapaju i nasilno švercaju. Pa ti oni, dragi si moji, na tim igrokaznim priredbama, do duše da ste narodi i narodnost, dobro upoznaju razne dobrotvorne i sposobne konobarice koje hoće i imaju želju da im je biti pjevačice. Onda oni njima prodaju te moje hit tekstove, pa će im to neko posložiti i uz harmoniku popratiti. Krenuo jarane posao, ma ko kiša mi dobro. Ma kako koji dan svane, tako meni na nova pjesma pane. Koliko riječi u pjesmi, toliko meni markica u džepu. Izlazile iz mene riječi ko djeca u školu.
i strani, i domaći, pametni, i lentavi, sam letjerima i neštima. Nisam ni znao koliko sam pametan i načitan. Te su moje pjesme non stop izvodile po ovim kulturnim manifestacijama, a neke bile pravi hitovi tada. Kaže, moja mala ima periodu, cijelom selu zagadila vodu. Srce moje, kad bi ti čuriknuo, ni autobus ne bi ga curiknuo. Ljubav moja, slatka je komeda, sve prduska, ko iz mitraljeza. Svaka dobra, za 10 svaka. Bio sam pun koglova, ko Titanik sam ja bio. I oni papirni šuškavi, oni metalni zveckavi, pa kad udam, ti sam čuješ šuš, šuš, zvec, zvec. Nekad sam se znao, tako vole nafajta da ja ustat nisam mogu. Udat ja nisam. Nek dođu ovi moje rane, iz nostalgije dođe Naha, dođe Ziv, dođe Tiško Pava, pa me uzmu ispod ruke, pa me vode da se ne zavali na leđa. A onda, jednog dana, jeli ga kusla Popavka i Parmaka, kuće u mene grom koji iz vedra neba i ja se zaljubim baš ko tebe u šarena vrata. Naime, cijelo ja pa kontam, što bi nekog ljudsko na tvojoj poeziji, pa ne zarađimo, je tako? Kad bošica, onda se ja fino skockam, popicanim se u biketi i lagam cipetulom krenem u obilazak ovih kafana, birtija i drugih objekata gdje se jede i pije. I već prvi dan, doduše drugo jutro, nalazim ja na ženu svog i mog života. Ma konobarica živa vati. Ma ona je jedra i zdrava, rumena ruža plava. 140 kila u njoj, bez kombinezona i čica. Ma samo taka, a ona kad ide, pa kad onim svojim guzovima, onim šotarama, joj kad zavesla, joj kad ga, kad se razmaše, ma jebeš vatrenu ljuju, ma čuješ, ma jebeš, ma ko ribi špil je ona bila. Ma ona tulumba staru šećerno, jel? Uz njom oni podovi škripe, a Boga mi i kreveti propadaju. Tako sam ti ja za 6 mjeseci koje sam ja s Koksanom proveo, 6 puta sam ja u bolnici završio na intenzivnoj njezi, ištašeni ruku i nogu. Jednom su je moje ljubavne vještine tako podigli da se popijela gore norma. Pa se onda oduzmo je te na mene ko leteći nocorov se sručila, ma nisam znao ili sam pošao ili sam došao. 3 dana ja kad vode popijem iz moje vode. Ljudi moji, bio sam kuparna mašina, pišću, ma ko ekspres voda. Ma bio sam ko pokretna fontana. 3 sam mjeseca poslije toga u bolnici u zavojima ko mumija proveo. A nek sam isplatio sve što jest. Kad sam izašao iz bolnice, više ja u žensko površenje. Vidio sam, znam i to je to. Svojom voljom i pri zdravom razumom sam odlučio da moj vod sa Čarneckima bude samo platonski. Ništa fizički, ne, samo psihički. Lakše, jeftinije, ali manje voli, brate. Evo mi se, kad sam izašao iz bolnice, krenem ja u prodaju malih gumenih lutkica na napumpavanje za bezgriješno započinjanje trudnoće. To je
moj čača Buko smislio, a ja usavršio. Imam ja tako jednu komšiju svog ovdje, gumar je on, gumaleza ga je napravio. Pa mi je gumaleza od mi tanki unutrašnje dušica od autoguma skrojio male novice. A pošto su one bile male i sitne tanke, one se lako smotaju, a još lakše progutaju. A na svakoj od njih je bio onaj ventil na koji se nakači pumpa. Dakle, ovako. Lutkica se proguta. Onda iz nje povješlje dotičnog stomaka, jeli dotični usta, izađe tanko gumeno crijevo. Onda dotična osoba dobro zine. Pa se onda poduprije u noći na benzinskoj s onom električnom pumpom brzo napuše tako jedna lutkica. Kako samo napuše, tako se podigne istomak. Sam treba potrefiti veličinu i mjesec željene trudnoće. A ja sam bio, ljudi moji, sam takav majstor. U finom i bezbolnom napumpavanju ženskih osoba. Daš to maraka i budeš trudan, skip hoš i koliko god hoš. Uglavnom su te napumpavajuće trudnoće služile za ocjenjivanje ljubavnika koji su varali svoje zakonite ženske žene sa nezakonitim ljubavnim ljubavnicama. Ja ni napumpam vlastu maraka, a onda oni napumpavaju one svoje, one dragonđije i ljubavnike raznoraznim sekiracijama. Kao treba im para, treba uzeti para, treba za bolnica, za doktora, za pobačaje, za abortuse. Krenuo jarane posao, uveo ja posao, razradio posao, pa ti ne mreš stići napumpat sve ženske osobe. Dobro, meni, brate, a lijepo i njima. Ali što more žensko biti, pa to ne gledam jedan stor na svijetu. Potrefi se ona jedna nezasita, jedla ona sve svoje. Pa je svoj ljubavniku čoručila 2 godine i više s važnom trudnoću. Pa čovjek bio pametan, bio školovan, lično pismen bio. Pa spontan da je to neka zajmancija i pera. Pa djevojno zove, preda se, pa je pritisne. I ona brže bolje od mene. Kako ona od mene? On ti brže bolje samo još dvojicom jahara, oni svoji, oni ošlišani, oni ovako, meni na vrata dođe. Pa me nakon nekulturno, seljački me zvalše napod. Pa me natjeraše da progutam ono glumenu. A onda uzeše pumpu, ljudi moji, onu fakovu pumpu, pa je napuhaše koliko su god mogli i sve snage, ama bio sam mašala ko pred porođaj. A onda kod svi džupci završi onaj ventil, od sve i da sam tio ispuhati pomušno, nisam mogu. A neka zapamtite da u svakom zlu ima i neko dobro. Dosjetim se, Parafus, Deutschland, Njemačka, Hamburg. Sam došao gore na autobusku stancu. Sjednem ja, zahutam očima, zapomažem i po ful line unesvijetno sam dubećak šiju. I od mene ona njihova hitna pomoć odluče u njihovu bolnicu. Njihovi me doktori primiše i u njihov krevet zavalše. A vidjeli ja, ljudi moji, nešto nije u redu. Vidjeli da oni doktori zinuli ko pešovi na suhom kad su me rasprejedili. Vide čundara do koljena, a trudan. Stomak do zuba. Ja ne znam, ljudi moji, otkud se hitro stvoriše i brzo oni njihovi, one televizije, interneti, pa snimaju ili snimaju. A ja sam kukam na večer. A po danu naplaćivam ulaz u moju malu bolesničku sobu. Navalio narod sa svih strana da slika prvo trudu mušku.
Ali, brate, ne da se ni švalo da je vala. Švalo je to, jedan švalo. Eto, jedan dan ide ona vizitalna njihova, ima oni doktora, ima ih Kurokića, jednih piše. Pa pravo meni. Pa me razgrmiši, pa nešto gledaju, slušaju, osluškuju, a ma ne čuju rad srca od mentalnog djeteta. A ja sam biće, nichts verstehen, Herr Doktor, nichts verstehen. Ma jebote i Herr Doktor, ma jedeš i nichts verstehen. Pogledaj hodnik, vidi ona jedan bončar švače, ono jedno, nešto žuto, plavo, nemaš ti to šta vidjeti, ma meno debelo. Ama jebo sve svoje nosi onu veliku injekciju s onom velikom špicatom iglom na vrhu. Pa se hitro meni približi. Pa me iznenada ugode onaj moj napuhani stomak. Kako mene ugode onaj napuhani stomak? Tako probuši jednu lutkicu mene. Sva sreća, ljudi moji, kad će Bog dragi bi otvoren prozor u sobi. Zatim da izmene zrak i na prednicu i na zadnjicu, pa me kubalom prčući i u zraku okrećući izbaci kroz prozor u jedno bogato, dobro bogato švapsko dvorište. A u tom dvorištu se sušio naka veš i roba naka. A kad sam ja bio golobus, ja ti brdo, sa štekac kinjem i od švave posudnije, gaće i potkošu, plaće i košu. Pa se udarim u guzicu, bljuzgo, pravac, Bosna. Kočio ja, ljudi moji, nisam, dok u svoju audio nisam stao i on je svi spao. I odmah sam se dana prošao svi ti ljubavni zgoda i nezgoda. I krenem ti ja u sudske aktivnosti. Kako sam ja čovjek koji mora slagati. Tu ni mašina ne vele povuče. Nema čovjeka na svijetu da mora slagati ko ja. Ja pod poslom prolazim sve one detektore laži. I one testove za provjeru istinitih podataka. Evo sad, evo ovaj čas uzazim me stavi, evo, prestreljački stroji. Ali ja što kažem, tu je slažem, nema nad nas. Pa za mene su ovi političari, male mace i sitne bebe. Ja sam dao ljudi moji na sudu slagati. Ni pas maslom to ne bi polizao. Uostalom, ja, evo, sve što kažem, ja na licu mjesta slažim. Sve. Jednom sam čovjeku u ratu, na visokom sudu u ratu, sam ja, ko papagaj, 3 dana ponavio i lažno svjedočio da mu je izvorila diploma u pravnom fakultetu. I na kraju, kad je polagao, od kojeg je profesora polagao, koji predmet je polagao, vrijeme, sad, sve sam ja naveo. I pristanu, oni nema govora, da mu daju uvjerenje, trebalo čovjeku, za posla neki politički savjetnik, dao tamo. A džaba sam ja, ljudi moji, svjedočio. Džabuna. Kad je došlo vrijeme da se i on na sudu potpiše, da se i on slaže sa svim gore navedenim, on se ni potpisat ne zna. Neka slova zna neka. Ah, pravnik jebo. A meni nije bio ljudin sin ljudko, zato nisam sve uspio popraviti, popeglat. I do duše, za veliku lovu sam se 3 puta na ustav zakleo da je on pismen. Sam da je pokraj njega pao u avion, bolio to. Pa je on ima onom šoku. On se samo kočio i sve zaboravio. Naime, on je godinu dana pričao okolo da je on njegov čača, koji je stvarno bio nepismen. Pa se onda njemu, brate, to sve izmiješalo, sve mu se izmučkolišalo. Pa nije nič dovola, brate, što je nepismen i što ne zna slova. Naime, on sva slova zna kako izgledaju, pa nema govora. Sam ne zna kako se koje zove. Pa i ovo taj čovjek sve zavoli. Ljudi moji, ovo što ja vama pričam i što sam vam pričam, ovo vam je sve živa istina. Ali ako me ne vjerujete,
Evo vam one glasačke kutije, tamo poglasajte, brate, za one koji vam vjerujete. Ja sam priznao i priznajem da jesam što jesam. Mali, sitni lopov i prevarant. A ovi veliki, oni vam to nikad neće priznati. Ni na sudu, ni na policiji. A što? Pa zato jedan ga ja koliko ću vam puta reći. Nema više poštenih lopova. Nema. Ljudi moji, jesam se ja i raspriču. Jel' da skoliko tako se što bi naš narod rekao. A moram ti, ja nisam blago pismen, ali sam blago usmen, pa vi to zbogniš. I meni djelujte. I još od sebe, koliko god hoćete, nadodajte. I na moju priču zaboravite. I od svega, koliko god hoćete, odbavite. Nego da ja sam dol nizbrdo, pjevajući. Čekaju me neki moji hapsi uzbrdo. Živli meni i zdravi i uzbrdo brzi. Živli kapu na krivlji. Čerke po udale, sinove po ženu. U budaleštinu počli iz budaleštine došli. Sajmuhim priču pričam. Sa cakatim trku vodili i ščoravim paradijelili. I onda ja, sad ćemo još ovu jednu lijepu našu lopovsku pjesmu tako. U ime svi nas što pomalo kradu i što nas stavljaju šalju na sud, mora samo jajima kruha ili kroz čuru ili kroz ur. Sjašite malo za grbače naše, jer hac i zatvor nas ne plaše. Hvatajte, brate, lopo državi, koji će državu doći gladi. Pustite one što kokoške hranu, salame, paštetu i mermeladu. I državu izgleda zavoli čuna, za one što kradu sa svih računa. Nekad su samo lopovi krali, a došlo je nekom vodova, nestali drugi havci mali, otrade samo prava gospoda. Pustite ove kokoške kradu, paštete, salame i mermeladu. Hvatajte, brate, lopove prave, koji će državu doći glave, doći glave.